David Kweni ena eye project eye officer edano wane ne dom ne kotu mpasa ekokoye adwuma wo honom na omo ekoko piece ade so a wo twe wiase nyina adwene de akoyade ne ho ye ka se neglection ade wo ho na ebu ani aguso nti bi ye jato a bu ni be ka se yours ye wo kusikuru a bruli osa ene wo jepim elephantiasis ene efi ye wo kwata a ye ka no se leprosy no wi na ye ni e wo so pa na so ye kofo ni hu any other aside the maka ho asemi a eno so etimi etreat Abzafonti weye aye yare hunhu a wo mo chese yiniti wo okọ suhum na yensu ano menya krobo fanti akwa ene west achimne ne mpotemo wapu emantemu a eja omotwi ni padwene ede esiso abzafo ye ntoa so sesei ontumi hu sesei no se yedum so na aba se eye preso na aba ebi kura so chese eyedum siesie se de sitie bia no kanea no edum obia so nka bibia nkyere wo manyi chese de bia se ko ne ba ekọ ne ba sa na no ne yatete se public utility regulatory commissioner etweniti afre se PURC wo madama NSA nei ye beto light bill mu a wo na beji atum ye bete light bill so a wo na beji atum ye beto water bill mu a wo na beji atum ye bete so a wo na beji atum yate so mo de krata aba bonte kache ECG for say o mama na watch 7 days o mo yehu fatam table mra na ne ye nan ho so ye ne Dr. Kofi Obute edi ehon enkomo doc my joy. Doc, good evening, oh. Doctor, good evening. I'm for your hwese ye benya Dr. Kofi Obute ewa humana so na yene no edi enkomo. Doc, good evening, oh. Doctor, good evening. For hwese yebenya Dr. Kofi Obute ewo ahomano so na yene no edi nkomo wono ene hwani amanse di nkomo ema Public Utilities Regulatory Commissioner ekwaniti afrene se PURC ni nyina eye nkania ho nsem nyina so obebone ni pre eche melcom toyi ye hwese yebenya Dr. Kofi Obute ewa ahomano so ne na kwakodi nkomo omo eche se ECG4 omo amomo na watche 7 days se omo enfa timetable mra so ame ene yebedu mu nkania echina mubenya nkania eda sei mubenya ne sei saa omo MSC enfa emayen yene Dr. Kofi Obute ene enkomo doc me pacho me moajo ye mi mboko de erade adom na so so e wo ho ye ya mi adom mi ho ye yeah, the radio say, Doc, you say, Mama, ECG for 7 days. 7 days, no, I started free that bay. What I started free in a year. And a year. Into 1, 2, 3, 4, 5. And he said, oh, man, for mamma, day. Oh, I'm running a just set it hours, you know. I won't, the charges be bribed to me at the about ECG. Until it is to comply. Okay, it also ECG for diesel. Also, Mudisu, someone this or money near the exchange, and Baum is also Mudisu. Na doc, more PRC for no so more than so to for moi. A you doom so na ban ECG for no, or mon person back catch a wong. But I know the ain't me can't say, yes, I did can you and son, I shall say there. You are more than a woman, I say him. Na a dear partner moso PRC for mateti dear free customers for wa and untia mamo day statement we obey. Oh, their customers in the attitude for Muani say, can you know dum our areas a duma idiana or particular points in time, not can you do na samba at a particular point in time. Oh, and now for they are complaining in the iron cousins we won't go for radio stations, TV stations. Nkrofo tro e de back commission ankasa nkrofo bi nusu free commission e complaining nti we nyina ye de bom na o say ye ni ECG phone e transi e din komo nti ya mo deadlines o mo fa information bi enfambre information na e de be ejuma na say information enu na be kire say de ECG phone no tanu e wo mu ampa ana say eni mu ampa. Okay doc ene me na what say na nti 7 days no esi da be na twato. Oh, your mom up to the last date near April 2nd.
and then the last day to report on all these issues. Okay, 2nd April the next year could be Easter number. Okay. Now ECG for na catch them say molete o monsaka. Why omaka. Monsaka letter no. Okay. Dog mama me na wase ye da sepa no adaje a wanya ma ye nwumre wa nya me Israel. Yo Dr. Kofi Obute na ye ne no akwakodi enkomo no. Ni nyina eye krata omo ede akwakoma ECG for busiafo ye mfomo enko ensemfufuru mu asante be kwa ne edemo eko kro ye frɛ ne buaja edi ba akotwa so se twerɛso aha buaja atwerɛso na ohene popropo foforo a waba ewo krum ho no mo na enei wode aseda soronko amadura krobia asante kotoko hene opemso setuto otoso mienu danso obodanso se wopo bi amana hwekru no so dia mano wono na nani ebeto nanimu a ene wayi no se onhye eyebuaja ene ni nkura hodo a etoatoa so hyehyaase nyina eso emfama yewura wose anopa ewia enwumre anadwode siom wobesom na dehye na wasom ne wura so sai yade ene ebre bia ya yebetie mafre no na nase obesore na oba beko de amana dehye na apiagei danka nensemu a wode etu dwane yewura utumfo na dawroma aya de kase ama boaja aman yewura de me ba ye mi ba be hwaye ene ne da itwato a me ba be da yewura ase de me kan nyina ne se adefafa yewura eyema yema boaja aman krutu odunsia na yewura de me abeto ano de asedama no de na se bibre se ohwe abusuani mu nyina no nani to manimo a odom me na ode me ma boaja aman medam yewura ase danas bibre se ohwe a ene dom a aba beta mechi a omu nyina boaja aman obia te se na mekoda yewura ase no obia hanka ngurotu odunsie ne nyina omu nyina omu de anije ne sebo abeta mechi we kire se omu ogidie bi omimu na me nso me ni me mamfo nhwamo mesre me mamfo so omu gidie omonya omumu no monta mechi abuzafo nti weye ayo hene fofora waba buaja ye wo ben asante be kwae ene yete ne nkan na osre na dehye mumpani nkokora mere wa obia montanachi nkrutu abedu nsia no wontimi enhweso primpuntu ni yeyo emfa emram ye de kase na kwakowie awo sehwe bodi mensirimu wo Western North na ahemfo awo sehwe bodi ena omosrema mpani na nado danko akufo ne mperimfo a ekabie wom se omoncho mani emehwe sehwe bodi senior high school Great Boseke na eba no dormitory num ene akade ebebo ma de kire ne adesua konkane a ase eya bo school no dodo nana awo eye sehwe bodi nana kwasi folia baby otoso mienu ode yanua obrempon kwame eboa ene di sam komo ye ode adesrei eto mampani anim ifa school no eba ebe fie duba kuni akọ fie dumienu ifa so ko pio ho ma asefem enkaka se nsuo ebeba ana nsuo beto no new races na akora bi ana so mo di kura kwa na mo ebe to moduane ifa school ni de ensemble the best say see alcohol no machine na woka no yes hostel no omo wo kru facilities ni ewo from enti facilities de ni ma bibri na some fee say obo adwe onsaba ko onsabu a yi mako but say ni here say body stated no say back krakra fee say ni ma abekoyi entimi ensha say pre money nyina baraka kraka say I said o kan any boys dormitory any girls dormitory abuzafo nti weye ayo hene popropo wo sehwe bodi nana kwasi fuli
abebio ena oni enua obrempon kwame yeboa edi sankomo we efri western of ene mpotam no yede di akire nana ebekoso a ne ani edi sasem yachi ne ani mpedimfo de ho nkomo de befra to bia yemfa nkame ye ne yahwefo ne yetiefo yede asede ma express group fo yedi ne honam sewu yede okwa abrochiri opese okọ Canada opese okọ US opese okọ UK opese okọ Australia New Zealand Germany Italy oma bia opese okọ so no masa se ye nyina ye dane mo o so wa nane bia obo wan se madane jata na da so ye nipa no alande manum kebo na me de why balance diet nti obi akọ nti mo mabo mo ho ne yenko so ja se nti oma bia opese okọ so bia no abusua bra wo de oni passport kura bra ye baby bia ma ye wie ya ye jo visa ma wa maza fi sika ma ye yemfa passport ma na ne obekọ na akọ express group no abusua fo asafo kumase asafo labor runabout ono ma ye ho se wo akra so na wo hwe ya Kanesi first light wa ye ho e na tema so e na wo na wo hwe ya Lasibi golf filling station no ye ho no East Legon so no ye ben Trinity Theological Seminary also so no ye ben ho no mani ye nkomo telephone number si ne good TV ne so bebrebe no na mum se utie radio a 0249 000448 0249 000448 and now it's my kitchen jack toda didi what you say didi aduane pa pinti bia da me no bewu na kwabra ni bia be disika no kokwa wa mre wa no wa mpam ni wo disika ni divunu so that say it's my kitchen sebra so maduane ne edeba ne bonyeden ede papa continental local Chinese dishes ngina wono eye bi omu wie so a no ma serve natural fruit so ebi wo hono ma omo de pineapple ne mango ne akakaduro so tangerine no mo de afrasa obodi gu aduane ne so a enane aduane no ema aduane ne nkodansa ade ne dada yam no de bi enane aduane nti omo no omo emo aduane adie no no mo sa so ye body ne nwaduru so te say we ye is my kitchen restaurant asem ne ye kade kire we baba yara sports stadium nchewa and is my kitchen restaurant ye wo se kra de promotion ni ginam yes Wednesday bia te se chena Wednesday say pizza auto baako a ne a che baako aka ho ade a che Thursday so a tilapia ne bankunu to baako a ne a che baako aka ho ya ka ne sa de ne nuru enwumra memra na asa nti na hye eno batam bia no obetima kọ na wakọ jode we is my kitchen restaurant mesro say obetima frɛ kra no afrɛ so hu no reservations no atoto no mo correct pa 0265 707070 number yet there 0265 707070 yes so we adwuma mo kra and our person delivery no omode aduane ne brewa omo ebeye dodo it's my kitchen and everywhere and 0248 865046 0248 865046 it's my kitchen restaurant. So many soya snim emenumre baby a wo bia ni timi ba ye e ba beso makoso asomua and chinchin fidin de ma me ya grace and de me call television so yesem for penny and ye rasante ebo Benedict ye branche ma ba one e was Sompa TV and Sompa FM newsroom bosie and Porsche and akua benes nom awomuta ye chi ye do bibi ase medi edi nana ya abo amalibi aboga busanfo ya sorry na afi mo nkai bokakra mo de aba bedan ye no ye de atwa so na afi ye asem de mpe ni